Tuna kan referee i balal sampai na ani Mizoram Open Championship boxing dan suak beto trin ani sen si misbah qualified ada jekan mai claim te jinga pakat ani Tapi nang mana kalau dengan tu? Azoi main nek diksia nek chin nakaro diksia kan ya lalu mo ya ro chu vai buồn chi han ni thuma sa na hian khui jok ne kha an chang le te di som duk pasal ya kang som sa di Kami ni si in sang phalo ni. pai ta ni kun tu mai hian Kau kasi lam hai ta lalu mo ya an sang phalo am ti. ai sa ta kilai Iya, tina sebenarnya na isu man ya how do lamar man ta. ya chu oi How do tu kan bicara pun lamar man lo. Kasi pahiyam bumpay na long pelud sa kusewa mar Ay, tina mo hito mo ni ren mai pakatsia kanda. Tempe lo ta. Mitsuna mi ang dokan ni ta kan tempe. akilai beta lalun mo yan ay kasi fay tumle ka chuan ami gol tat lo zoi nup nakola nakit Ni ang ano sa sa. Siya na. kaya ba ile ere be Acak kan champion din ko. trumma adi kara Hello. Hit halu ko camera off amar ko chu ene rin buap deu tan nei hang la chu ai hello ni ona me ma kutum khal ati ni ya so min ne ti se ni jana ko ma kha dong han se fa hi patinga nek chatu zo khi an ti kam ti ka ni tu na po hian punch om se nei tho tu ni ma se achao har hi ko ko an ti ku na Joseph up for punch ka lamun moi tang muang achakna inanor tha hi poimo berzela to pa chuan fitness a poimo berzel tho chu kan mu to ni chu bang chuan tu na po hiam lal mo hian a fitness anek nem theina nor theina ma chuan ani tuna hian vinga tang chep tu chu lan moi ni nak kola pe tho lalun mo ya Joseph in ven vereng angai mai yang mo ni abu ko ka adikop mai chu tuna hian anok ve anok to ni ikan soi bel tu chu tuna hian so skill a poi mo em amaro chu soi tong bok fitness bok kan chin kan tina chu tuna hian i hit power punch kha lalu mo ya dong nuwa lani chu ti zung chuan anor ngar maya atak taka chuan skill chu aningot mai amaro chu fitness khovel level a poir ni tat mai taimak na taimak na pa ni tat maya so yang ji ai mak na tei rei Ten seconds man lo ni mo ni sing ka. Sang lang ngay lo sang ka tapay ka to tiso lang ngay lo. Tuna bigat 3 seconds 1 minute din kan. Tuna kan lan mo ta na pelut tok mai asan sulan mo hi soi tong kan eng wangin ne lo mo hian
ringa khana norbe kan ti chon nun moi khan askilin ni lo strength in ani thap maya chu advantage am hana ngai kutum khala chuan choi ku Joseph mo ai foro te ha te mase Joseph hi ati chawangai Joseph an koi khat nek fu chuan te koi chan ve Joseph an koi nim nek fu chuan koi khatal ka nek fu pura ni ti anorangai dal moi ya now for to hit 2-0 ada chuai kalau di bangka ka chuan mong se exam in speed mo speed at 2-7 ka nga kasi ka to second ni tum aron recover le mai china lo karana lo cha mi lo thot jo round chan ve zo der mai chu heng ta ka hian a fit jok hian an fit an ni ti an in fiat ai le ka fit jok a le lampang hi kan nor ngar don ni ti in number mu thei lo ka number silan cha lo thon ra ai maya to se 8794 pa hian in pombe hi oi ya to lo 742 amaro su distance 995 to se pa hi anu sok ka ya kan kami lu dah kutum khala hian a blok of hian jok ma se ne tak tak a su se pa hi back sil mai ni anoi mol nun moi nan to i ren ve tho ka nun moi hian an nor ngai latia boxing skill so ga in ve ka chuan Joseph hi moi nan de lo boxing skill la chuan akwa ana khoi to le ai ka do ko lai kon bok ko ko ne mo ban do ka Joseph pa hian an ya ka sek lu tu bang le ne mo kai mu nom be tho niang karing kun time ato ber le kai ko lu ko ka se sin dan ban et on al ko tang ko mai do ha ku ko na advantage moi karin dadin second man hian an thiam diau ni chuan nor buan nei chan som chunani anti karing chuwa chuan hi a fian ni karing nor tum ngal chuti rualin inman be thiam ni skill ani kan tikpa Joseph Lodin tuang hian tam theng wer second som ni tal di nei ka tum atiang em thei to pin nek athiam zo ka or punch ka thulu don ma se pura ko war mo kan tikha tuna ri ki mo do ben ka ko le se ni zan ta ben maron son ne a serious mo mo hian thiam bok apit jok na ling no sia ya kha an soi lok ila football lam pang dei soi tai la en wangi nge German kha ni hian i a chapo la kan mai sin kan ti chun Germany hi na ti gen an fit riau zel mai ti la ya kha ani tat ni fitness ka skill stamina kan ti ne na thumun regalo ni tat mai chu bang chuan ni kha athiam ber lo mai thei amaro chu fitness Holyfield ta kan mo fitness chu ti rualin skill thiam lu tu
amar su lo ting mi lo te pokon mo kan chu bang chu fitness te ka quality chalu thau ani ti ka ka thiat oi mo virtual ka virtual kan de tin ni ka virtual ka anin ta ka chuan ta nya pun lo vilsu ka le lam hoia om chuan nga tinge in nek tur ni chuan i opponent kha i ma chon ngam na nge kha ka ju tan chia ni kha i fitan hon chuan on san ro pui tak on san i oi mo ta ka ding hal sat me kha bang han fi kan na haw ngal sat ani kha minute khat chok om ta in man be kha i chu a thiam ka ti ka lai chu hum di lai ka ta na hum ka ha ka lo ni som li pa ha som ye so ang glove thiam ti ba glove mor kha bok ta khamilai ta ka i zakin anan chep betamo i khamilai ka thiamai ta lai son le holy feel in khan hemi i skill level le zuana chuan holy feel khat tha zo to ani amaro chu khoi noi han ai son chu la thuk lo ma se khoi noi don chia khan holy feel la chuan apom chat ta thiam lo se son tai son han khat tiang atanga in hel khat thiam to in helan nor kha ma se tai sona glove pok lai ka sel me last round last fight last round là đầu ta mới lòng ko kurang ajar di lalu ngoi ha kita ilalat ngoi ha atu akita khet dia di apain akai asmi asaba second round lah Right of middleweight champion, Napoli, Hussein, Ito ke Thank you.